بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا اللهم افتح علينا فتوحة العارفين بك يا رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد na amo na ini mga kajanji ko kaniyo bang dumatong in longta pangadjian balik na longta in lilayon na to bihayaon amin mad aun sarab niya in limaway-laway mad magbak iban sin hamzah sutu alwajibul muttasil aljaizul munfasil iban sin maddus silati al-kubra in bihayaon isab in halon simpikilan mo hibutang mo palon simpikilan mo isab mad hakalimayan mad pagusin sumuno kanya baris patay diya to in limabay-labay in halon simpikilan na to uruf mad pagusin sumuno kanya ono hamza nabiyayaw ni sab in halon sin amuin talion na to dumatong in huruf mad pagubos in sumuno kanya uno, baris, patay. Tiyak yan? Na inyan, nabaki yan nagtu. Bang in amuin limabay-labay yadto, nabaki nagtu, bihaon ini, nabaki isab nagtu. Na, nabiyayon, in kawaon na to, amo na in ini. Panagnaan kawaon na to, amo na ipagtawakon maddul lazim. Biyayon, dungdung ni Marayha, unin pag-iyanon maddul lazim. Ba't dabi di kita masalu, pasalan ada kala bang mo biya kalupahan na ada kala yung pangalan mo sing kaibanan lang mo mad lazim naman. In mad lazim, muna dumatong in harful mad. Makauna in huruf mad, dumatong hakali maunong na sadya. Dumatong in huruf mad. Pag-ubos, in sumuno kaniya, puasin huruf mad yan, pila ba huruf mad? Tura sa ito ha. Biya kapag balik-balikan na to. Amuray ni huruf mad. Na. Kuno, dumatong in huruf mad, hambok na rin hamang huruf ini. Pag-ubos, in sumuno kaniya, huruf, baris patay. In sumuno kanya huruf, baris patay, karya sali. Dungo kanyo? In sumuno, puasin huruf madyan, in baris niya, baris patay, karya sali. Naunin pag-iyanon baris patay, karya sali. Bimakna, in huruf yaon, amin puasin ini, in baris niya yung baris patay, karya sali, bimakna, sibu da in humundong kau iwansin, amo hindi ka humundong at ini, continue pagbasa mo, in baris patay yaon, patay ratod siya. Sabaon kaibanan yan, bukon siya baris patay sa sumakawa, aun mahinang sabab, may ta siya kabarisan, patay. In ini bukon, in karya sali sin baris yaon, baris unutod, patay tud siya yaon, way yaon na hinang sabab. In tanda niya, humundong kaw, iman sindi kaw humundong, in patay yaon patay, radi na mabuhi. Kaya tihan? Na tumampal tuod in amuin definition yan, bang yan karihilan tana uno, upamahan. Dumatong in huruf mad, ambok na rin di, kita na sadya. Bang pagkita mo iyaon, ini, hambok na rin nadto, di matong. Pag-ubos, kita mo in huruf yaon,
pag suno sin huruf puasin ini, pag kita mo sin huruf yaun, in baris na yaun, baris ono? Patay karya sali. Bimana, in baris patay yaun, way yaun na hinang sabab, may tasya kaya barisan patay. Hati niya sibu, da in humundong kau, iwan sindi kau humundong, in basahan mo kaniyaun ono, patay rasya. In baris sin huruf yaun, patay rasya. Di lang taka mo pamahan. So, Suratul Haqqah. Ako na din nagbaris ini, ha? Kita niyo. Na ini biutangan sambian, ha? Alam sin Quran? Oo. Biutangan sambihan. Alam sin Quran. Kita niyo, ha? Al-Haqqah. Imundong ako. Bangko sa kontinyon, Al-Haqqatu mal-Haqqah. Nabi ayaw, kita niyo kuno. Hauning pagtawagon mad lazim din doon. Muna hakalima ini, hauno rin doon yung pagtawagon di matong inuruf mad, haunin mad din doon. Amun ini, amun alif ini, baris patay, ini ni, alif ini bukon. Hamzah. Ini ni Hamzah. Hamzah yan, Hamzah. May takaw na kayan, Hamzah. Sawab kaya barisan na si Ono yan. Taas. Kuno ko makakita. Haragbo si Alif. Dagbo si Alif. Indagbos niya hi Alif. Sa bangkaw na kita, haragbo si Alif. Kaya barisan niya sa taas, bawa at tawakan damma. Law mo yan, hisyo yan. Hamzatul wasli. Kaya tihan. Sawab in Alif yan, bihan sadya, patay sadya. Di na mabuhi. Di nga kapag batakan niya, asa na si Ono yan? Patay. Sambil sumud palang sulka, unura siya. Patay na siya. Ingkata mabuhi na yung siya di da. Oo. Amura saan yung alif magkabuhi, na kaingatan nyo ra. Na, nabi ayawn, kita nyo, alif, yari. Pagubos, insumuno kanya barisono. Patay. Sumuno kanya baris patay. Uy, lang mo tuwan. Baris patay. Ininilaw mo kita nyo. Ano yung baris niya on? Baris taas. Nahaw no rin doon yung pag-ianong baris, patay. Pagkita mo, nabunal ka lang. Yari hati niya, ini, unuwang pagkato ba ini? Sumabto. Sadda. Bima'na, bang inhuruf, bihayaun, kaya butangan na hataas niya biya ini, bima'na, pila huruf yaun? Dua huruf. Dua huruf hangkaragbos sila. Dua huruf hangkaragbos pag-us impanagnaan huruf yaun imbaris niya ono? Patay. Imbaris niya patay. Bima na bang tabi ang mga biya kuanon lang ta uno ba ini? Guta-gutaon, butas-butason, biya inindagbos niya. Di ko na utambin niya, barisan patay biyan. Na, kita niyo? Yari, mad. Insumuno ka niyo, no yaon? Baris patay. Baris patay yun ini. Karyasali. Unin tanda pangilahan mo ini on karyasali siya, ay siwo da humundong kau iwansin, continue pagbasa mo, in patay yaon di na mauno. Di na yung mabuhi. Di na yung kabarisan mo ini. Di. Asalin karyasan niya patay ito. Naintandaan niya, kita niyo ha? Kita niyo ha? Al-Haqqah. Imundo ako. Inha yaon, yun ako. Pihawa ko ra. Nabi ang continue kay pagbasa ko ha? Al-Haqqatu mal-Haqqah.
inha ka inamun continue ko, pihawa ko sa taway, pihawa ko sa. Bima na, pagubos, imbaris patay ini, hawak to continue ko, kaya barisan dukaing, way. Hawak to kimundong, kaya barisan dukaing, way resa. Bima na, imbaris patay yaon, uno, karya salisya. Na, kaya tiyan nyo na, nalong niya tuan may ta, aung bahalong niya bahasa Arab, kalima, aung bahalong mo biya, kabarisan siya patay, habukun karya sali, aun. Sa di ko na bisarahong biyayaon, sa dumatong na inuno niya, in waktu niya. Mataud. Misan kita tahunan, mataud, labiluan halong sin Quran, mataud. Iwan amo na yan, in kamatauran, kamaumuhan, pagkarungan na to magbabasa Quran. Bukun in baris niya, baris patay, sakali, kabarisan siya patay. Na, so, intanda niya yan, tubukun siya karya sali. In karya sali niya, bukun siya patay, sa miyatay sadya siya, sawab na biyuno siya. So, paman na. Kaya tiyan na. Okay na yan. Kaya tiyan nyo na yan. Gets nyo na yan. Na, bang gets nyo na, uno pa. Naway pa. Steady ka. Allah. Okay. At nahatin biya mga bilal tayo ni Allahu Akbar. Basta mahal ka rin doon, kaya pahaman mo bang uning pagtawa ko lazim. Dumatong in huruf mad. Hambok na rin ang mga ini. Bukod na sarat subay alif. Hindi. Uning example kaya utang tarin di. Alif. Narakalaon mga wow, mga ya. Basta huruf din, hambok din ang mga huruful mad. Pag-us, insumuno kanya baris, patay karya sali. Tumtuman niya baris patay karya sali. Sabab, aun kaibanan kalimayan, bukunin baris niya patay karya sali. Nain niya, tudo kaing hukuman na, iwan do kaing naing pagtawag kanya. Kaya tiyan na. Nabiyayaon, in maddul lazim yan, nabahagi siya nagdua. Lumatun na kita, madto. Nabahagi siya nagdua. In hambog pabahagian niya kalimi. In hikarwa, harfi. Kalimi, iban harfi. Na. In kalimi, bang bianggalisunta, pahuntulan nimaan, insini biya word ba siya? In kalima yan, so pama sadya ha? So pama, inini hurufun ini. S, inini, I, inini uno. A, nakita niyo, uning pagtawag hay ini. Di, ini uno. Letter sa ini, letter. Mga letra. Na, magmaapda ko manin mapanto ka bang bahasa ini na in ako bukon datod. Sana magkuan na kita ni maguno ini. Mag-consideration na kita niyo. Long mo, biya bukon mahuruf na long mo. Bukon pangadji niya na. So pa ma-S, E, A ini. Ini huruf. Ini ha bahasa Arab damikian. So pa ma imyan ako kay mo. So pa ma ini. So pa mabutangan ko Hamza. Hamza. Huruf yan. Na pag-usi ini. So pa ma ini uno. Kaf. Ini uno ini. Lam. Na ini huruf. Ini letter. Bihayaon, in mga huruf yan, bangko siya punon, mahinang nahambok ko one word. So, pamasadya, biyasin ini, nahinangon ko bihayaan. Na mahinang nauno yan. Si, atin niya, na matawad ni na niya, bang muri kasulat, si makajari uno. Si turalong niya, makajari sabdagat. Sa nabangi kasulat niya biya, yan na, at tinadagat na. Nalong na si, kita, one word na siya. Nabiyayaon, ini sabdamik yan, bang mo ihambuk sila katuyaw, nahinang na siya hambuk kalima, nahinang po nabiyayan sa pama. Akala, atin na nakakaun. Nahambuk kalima na siya yaon. Nabiyayaon, amo yan yung pagtawag kalimi. Hati niya kalimatod siya biyayan. Pag-uusin harfi, hati niya huruf.
Sambat day bara, letter by letter. Allah Akbar. Di magduho inilong mo rin doon. Toto. Na, atin niya bihat yung dagbus niya. Na nabaki nagdua. Sa biya din yan tuan na sambat ko istidid jawag ko. Kuan na ko dungog-dungog na ko bayan. Bang aun di ko masabot din di atawakan aun biya mga unin ni pangasumo sway na mausad to. Na. Nabi ang kalimi. Nabaki sab siya nagdua. Lazim amok biyan. Lazim nabaki siya nagdua. Kalimi harfi. Paguwus, in kalimi, iwan sin harfi na bagi nagdua. In kalimi, musakkal. In kalimi, na bagi nagdua. Musakkalun, iwan mukhaffaf. Kaya tiyan, nabi yun, na inut-inut sadya, akak-akak sadya. So, pada kala, in pangatod mo sin ini, biya magjugjug na biya na mahilo na kita biya na unsan. Inut-inut sadya. Bang aun din nyo katiyan, na mga suka mo. Na, kita niyo ha? Musakkal, uning pangilahan mo, inyaun mad, lazim, pagus kalimi, musakkal. Uning pangilahan mo, muna. Kita niyo ha? Lazim, dumatong hinuruf, mad. In sumuno kanyaw no ba? Baris patay karya sali. Maun kita pa kalimi, nabiasin ini, kalimi siya. Ambok siya kalima. Bukun siya yung huruf. Bukun huruf. Sa uno siya yan. Kalima siya. Kalima. O, kalimi. In musakkal, bang pagpuasin huruf mad, aun uno sin huruf yan. Aun sumabto niya, aun saddan niya. Nabiasin mga ini. Ini bang takamo asuon, uno lang kinukuman nini. Muna mad lazim, kalimi, uno siya. Musakkal, may tayad to. Pasalan, puasin huruf mad, aun kita mo uno yaon. Musyaddad, sadda. Atin harfun musyaddad. Na, sa impangasurin doon, uno, nara niya rabaha impag iyanon mad lazim din dito. Nara, maita, sawab biya na sinaki, inhal bihayan, huruf biya ini, amin aun sumabto niya, ibarat an harfain, ibara dua huruf siya yan, impanagnaan barisin huruf yan, patay. Na yato, nakita niyo, nagbak na lang niya in alif, in mad, in sumuno kaniya huruf, baris patay, karya salisya. Na inlawan ni sab, amunay mukhaffaf, mad, lazim, kalimi, mukhaffaf, bangsaw pa, mapag-ubusin huruf yaon, ay kalima yaon. Long ta, pagpuasin mad, huruf, baris, patay, sa way uno niya. Way saddan niya. Way sumabto niya ba ini. Hati niya patay to, patay, baris niya patay biyan. So bukon siya double, single. Hambuk da siya. Biya din dagbus niya. Na iniyan, halaw sin Quran, hambuk da. Di da kita biya mga kahunitan maglawag. Hambuk da. Nasabot siya, halaw sin Quran, nakarwa. Sa iyaon da hambuok, surah. Suratu Yunus. In kalima yan, indanan niyo sadya. Amunin ini. Atawakan bukon bihan ni pagsulat tasin kuan. Kumbihayan, bat dabi di mahilo. Isulat tabi sin halaw sin Quran. Nah. Ini baris patay raha. Sabot tangan tanabi abiasin halon sin no. Halon sin Quran. Nakita niyo kuno. How nurain doon in mad lazim din doon.
Matawad siyan kawakan tamad din doon. In ini, uno ini. Hamza, in sumunod kanya uno. Mad. Uno yung pagtawag hamad yan. Biyaway ka muna kaunihan. Siwo na kita niyo. Kita niyo. Dungo ka niyo. Wala pa ako nang asusin ha topic. Uno ini. Hamza. Pag-usin sumunod kanya uno. Mad. Na mad uno yan. Mad badal. Allahu Akbar. Paraway hindi ko. Sabar ko to. Mad badal. Bakas na ito nakawa. Indanan mo na, bang dumatong hinamza, insumuno ka niya mad uno, badal. Nabang sa upama kuno, makaw na mad, ang pahamza uno. In makaw na sab mad, pag-usin sumuno ka ni hamza, mad uno. Muttasil atawakan, munfasil. Allah. Nabi ayawn, unin ni sabi ni, unin ni. Aturan niyo ini niya. Arful mad. Intanda niya alif yaon baris patay man niya. Nen sumunok kaniya uno. Aturan niyo na huruf uno. Huruf lam. Huruf lam. Unin baris sin lam yaon. Patay. Nabi yaon unin na kinato ha amin mad lazim. Dumatong in huruf mad. In sumunok kaniya huruf uno. Huruf baris patay uno yaon. Karya sali. Na biyayaon, impangasumo. Uno yan, lazim. Kalimi atawa harfi. Kalimi, ba't kamok kalima siya yaon? Kalimi. Pag-ubos, musakkal atawa kan mukhaffaf. Unim pangila mo siyang mukhaffaf. So, way uno silam yaon. Way shadda niya. Way amuin bi asumagto niya. So, uno siya yan, mukhaffaf. Kaya naimpagdidaan niya sadya, kita niyo ba? Uruf mad. Pag-uuskan yun, lam, baris patay sa aun sadya niya. Why? In mukhaffaf isab, huruf mad, in sumuno ka niya, huruf, hati niya, musaddad. Huruf aun uno niya. Sadda aun sumabto niya. In sumabto yan, ibarat dua huruf. Hangka huruf dahang karagbus sila sa in panagnaan niya, barisono yan. Baris patay. Naray nga sobyan, in pagtawag ka niya, mad, hamon ini, mad, lazim, kalimi uno. Mukhaffaf mayta. Puasin huruf yan, way uno niya. Way saddan niya, baris patay tuod siya. Nabi adin, in pangasurain doon. Hakalimay ni. Kita niyo ba? Ini, bang mo aturon din di, madun wato. Badal. Pag-usap bang Arab mari, maduno. Lazim. Kalimi mukhaffaf. Na nagbak, nahambuk kalima, nagbak na inbadal iban sinuno. Lazim. Bukun ka. Inbadal pila harakat. Dua. In lazim pila harakat. Wala ta pa nasabot. Ingatan nyo na. Atin niya unum. Amo na inin sa hara uno yan. Amin mad. Amo na in unum harakat sini. Long ta salasa ad'af in maddut tabi'i triple 3 in maddut tabi'i lipatun makatu atin ya in maddut tabi'i pila dua na lipatun makatu pila unum na unum harakat yan nabiya unim pangasumo na to pila harakatin pagbasatakan niya dua atawakan unum na abangan sa susunod na kabanata. Amo yan yung pangadyon na to, susungon. Bang mga upamakon magtimbang, na haunin mahugat dahin doon. In 2 kilo at tawakan in 1 kilo. So pa, matimbang unta. Haunin namin kawaunta in iyari at tawakan ini. Naala kulin, unum harakat, madlazim. Nabiya din pagbasata. Kita nyo, Al-ana. Kaya tiyan niyo. Sa basta dungdungin ni maraming pangadyan na to. Aun pa yan, basta handukin din ngayon. Inshallah ta'ala.
Al-ana. Madun yan. Lazim kalimi mukhaffaf. Na kita nyo na kuno. Bangke pahaman okay na? Pero sini ni, ambog na yan in example na to, mad lazim kalimi mukhaffaf. Maluhay rayan unhon na to. Hapalon. Law mo, amurayaon, amun al-ana yaon. Pagubo sa surat Yunus, nakarwara siya way na. Pag-usat way na. Adapon, in mad lazim kalimi musakkal na mataod. Biasin mga waladdallin. Kita niya? Patay, pag-usin lam yan, no? Na, kita niya? Mad. In sumuno, kanya uno yaon. Lam. Sumakawa uno siya yaon. Musaddad, aun dua, aun tasdid niya, aun sumabto niya, narain doon, na tuan hauno na yung pagyano mo lang niya nagbakin, unway, imad iwan simbaris patay, na ilam yaon, ibarat dua, huruf, hangkaragbos sila, impanag na alam yung bariso, no, patay, na inyan mad, lazim, kalimi, no, musakkal. Uno pa, mataod sa yan. Faiza ja'at at-tammah, at-tammah, na as-sakha. Biayan. Na biutangan sing Quran biya halang Quran biya biutangan biayan katan. Na inyan mad lazim kalimi uno siya musakkal in mukhaffaf amuray nini. Na kaptinyo kuno. Ay diya ka mga sumulumaton marita kad na ako steady ka. Na mangin kaya pahaman nyo na pakita lumaton mari. Okay na? Lumaton na kita mari? Na dongdongin ni Marayo, ha? Kita niyo. Mad lazim harfi. Bimana, inyad to kalima yung pagbisaran na to. Kita niyo, si mga inambok kalimasan. Yung taod ba sinuruf niya, piyon si hambok, ha? In hamza, in lam, in dad, in alif, in lam, in ya, in nun. So, ini kalima siya. Bihaya uning pagbisaran, tabi ya uno siya sab. Harfi. Huruf siya, huruf. Oh. Huruf siya. Na. Bukon siya uno. Bukon siya kalimi. Na. Bukon siya kalimi. Nabi ayawn, in huruf yan, nabagi sa nagdua. Musakkal iban, mukhaffaf. Uning pagyan musakkal, biadahad to. Uning pagyan mukhaffaf, biadahad to. Bimana, bangkaw makita huruf, hambok huruf yan. Pag-ubos, kita niyo, biya din tawag huruf lang mo biyan. Biya sinini. Suratul Qalam. Uning panagnaan niya. Na, nun. Suratul Qalam, kita niyo, biyan sa pagsulat, ha? Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Biya yan siya na. Na, huruf yan. Nabi ay hisulat mo, amun spell niya yan. Isulat mo. Kita, nun. Isulat mo. Kita, ha? Uno ini. Di uno ini, uno. Harful mad. May takaw na kayan huruf mad ini. Muna inuwaw yung bariso, no? Patay, in huruf na kaw na rin kaniya, damma. Lalaw mo huruf mad ini. In sumuno kaniya, baris, huruf, bariso, no? Patay karyasali.
Na nagbak na induaw niyan. Di matungin huruf mad, pagusin sumuno kaniya huruf baris patay, karya sali. Nabiyayaon, kita niyo puasin huruf mad, aun syadda niya way. Aun? Way. Impangasura hindi. How no siya hindi? Lazim, harfi, o no siya? Mukhaffaf. Bukon siya uno? Musakkal. Kaya tiyan? Na kita niya, dungan siya niya. Nun. Himundong ako. Continuehon ko kuno. Di ko rin barisan, di da amura. Nun wal qalami wa ma yasqurun. Sibu da nun, patay ra yaon. Sa in pangilan mo sa jaway uno niyaon. Way sadda niya. Kaya tiyan. Nabi yaon, sa pamabiyasin mga ini. Alam sin Quran. Surah uno siya ini. Surah Qaf. Naisulat mo, biya ini pagsulat mo. Uning mad alif. In sumuno kaniya huruf, uning baris na yaon. Baris patay karya sali. Baris patay karya sali bima na himundong kayo basing continue kaw ama mura inuno mo. Imbasan patay rin baris niya. Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid. Continue si Buddha, inpa yaon patay-patay rasya. Qaf. Na iyaon hukumon mo, mad lazim harfi uno, mukhaffaf. Nabiya din sabing pagtawakon, mad lazim, na rin ang takamu pamahan. Puasin suratul Fatiha, surah uno na. Suratul Baqarah. Uning panagnan sin suratul Baqarah. Biyan sa ning pagsulat Bakon ka. In alif ini pila harakat. In alif pila harakat. Malingkatin kan sajaon. Hambuk harakat da kono. Bimana way harakat Allah. Andu, pila harakat? 2 harakat. In mag-2 harakat yan, ang mga biyayan. Alif, na biyayat to sa to. Alif, nando. Pagking ka, to ay sayang. Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, lam. Alif, na. Biyutangan mo madya to, imyang ka, alif, way. Imyang ka, alif, way, day sab, narual bang magbasa mo mga biyayad to na, kaluha lang ni, alif, na, biyat. Pagka mabukon sa, alif, lam, mim. Biyayaon. Unin hukuman sin lam, unin hukuman sin mim. Katinyo kuno. Unin huruf lazim siya. Harfi siya. Sa uno, mukhaffaf atau musakkal sila. How ni musakkal? No. Ikaw tutit. How no rin dun, halam atau hamim? Amim. Okay. Sige. Surat ko ha? Na. Ilu mga don. Na, kita niyo. Isulat ko ha, isulat ko. Kita niyo ha, isulat ko ha. Kita niyo kuno. Uno.
Agad kau ha. Biar ini pagsulatkan niya. Nah, continue ko no. Ilan din doon. Uno, harfi musakkal atau mukhaffaf? Imim uno siyab. Doon ka mga tausul ka. Kita yan unin eh. Mad. Bukon ka. Insumuno, urufuno. Barisono yaon. Patay. Sa sumagaw nuno niya. Sari di ilan din doon no. Musakkal bukon mukhaffaf mga tausul ka. Na. In mim, amun mim, kita. Mim. Kita niyo, unin ini. Huruf mad. Insumunok ka ni huruf uno. Mim, patay. Aun sadda niya. Way, sari di in mim, di uno. Mukhaffaf, illa uno. Musakkal. May ta, kita niyo. Alif, lam. Na. Lam. Bali, dua uno yaon. Dua huruf siya. Oo. Bang tabi ang mga kung anong bihan na sa dagbus niya. Bukon ka. Nabang mo yun ang bukon, bali sa yaon, bihayan siya. Na, puasin mad, unin sumuno ka niya, huruf uno yaon, musaddad. Nasari di ilam yaon, mad lazim harfi uno, musakkal. In amun niyam ko, mi kita, mim. Law mo amu yaon in, mad lazim harfi, mukhaffaf. May ta, pasalan puasin harful mad yaon, way uno niya. Way shadda niya, way sumagto niya. Nah, ingkatan yan tumtumun na to, sittu harakat luzuman. Sittu harakat luzuman. Lazim tudsuway tuod pila unum harakat yan. Naampay kayo ba na magbasa? Ando kay luong to. Di na makaabot. Alif, lam, mim. Di kumugdan. Oh. So imo to paaboton. Alif, lam, mim. Bihayad to. Naamu yan in pag-iyanon lazim. Uno ini amuin lang ta lazim kalimi iban harfi musakkal iban mukhaffaf musakkal iban mukhaffaf. Nah, amu yan. Nah. Okay na? Isag pito na. Alhamdulillah. Baha, continue na consume, insyaallah ta'ala. In pangadyon ta biha balik, amo na in mga halaw sin Quran, mga pagtawakon huruful muqatta'ah. Aun sa yan mga sura, in panagnan ni mga huruf. Unsan? Alif, lam, mim, mga nun, mga kaf, yan, na unin mga hukuman kaniya, amuyatin pangadyon na to, konsumdum, insyaAllah ta'ala. Na, patubtubon ta na sa dyan, hindi, mahal ka, kaya hatihan nyo na unin pagtawakon, lazim. Oo, bihat to. Na kamukuno, kita nyo kun, bangway na pangasun nyo. Na way pa tanakuan. Way pa. Amo sa atin pag yanong ko kani huruf muqatta. Hati niya nagunway ni. Amo tin pangadyon na to konsum. Way pa na to. Dukain niya to. Ingkay mo yadto, amuin magbakin dua baris. Pagus may ta niya to kuanon, may ta niya to biya kaganapan nun.
Ah, na. Amun dua baris magbakiban patay. Oo. Amuyad to. Na dumatong da kita madto. Sa misang biheto na makadiri tara kaukanan. Oo. Sa konsum na inshallah taala. Oo. Abangan sa susunod na kabanata. Inshallah. Oo. Ano na? Oh, may ta. In bihunna, oh, di in idiram bihunna in mutama sila inyadto na hahukuman amun hamon haidram long mo, magunoy ni. Hangka dua ang karagbus day nunway ni. Ang karagbus day in huruf niya, ang karagbus day in huruf niya. Siya kali unhun mo siya yaon. Lamo kayon mo. Biyayaon, bukunin katan idram mo tama sila in aungun na niya. Oh, in pag yanun bigun na yan, amun aungun na niya. Nabiya silam, palam, naway gun na niya. Ba, paba, way gun na niya. Sa mo tama sila in sila. Oh, biyad to. In pag yanun bigun na yan, amun aun ayung niya, aungun na niya. Nabang mim pamim, naungun na niya yad to. Oh, idram bigun na siya. Nabang amun wayra, nabukun na siya bigun na. Inshallah, konsum, pangadyo natin yad to. Labi luwa na, inyad to, mahal ka. In konsum yad to, mahal ka to. Mahal ka din ha, mahal ka. Mahi, pasalan, mataod din ha mga magmaapdakuman, mga ando, kaapo-apuan, kamaasan na to. Way tuod na kaamoy pagbasa nila. Nang kita, nasa rin yung mga sila yad to. Amoy yad to na nagkalimon lawa, baha kulang pa yung way makahindo kanila. Sa habihayaon, di na. Habihayaon, mataw din mga kaguruhan, mataw din nakaingat na suway nila paunhon na. Suway pabuntulon nila na. Suway nila pabuntulon. Na yung kita isab, di na kita murul, halimpa nila tukar na atin niya, wala kiimuno. Wala kimugdan. In kita, in sa sukusin, kataan kimugdan, muro makad kita. Sa bangway na kimugdan, nari na kita unin. Hindi kita makad. Oo. Suway sila sa inuhuno. Imakad. Yan to. Inshallah ta'ala. Mga huruf mo kata, mahal ka yan. Konsum, biizillahi ta'ala. Kung ano na ito kataan, inshallah ta'ala. Biizillahi ta'ala. Na murah-murahan, biya ito na waktu na. Magmap na kuman ka mo. Oo, biya. Ano ini? Amura yan. Basta yung mahal ka, amura din yung mga komentaryo. Inshallah ta'ala. Okay na? Na. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Bangin yung nakato.